Thiko imwe thutha wa President Uhuru Kenyatta kuga gutire mbeca cia kuongerera thirikari cia kaunti nginyagia ciringi bilioni 335 iria maretia, munini wake endekithĩtie thirikari cia matuura igĩe na miario na thirikari nene niguo kwetha kihonia kia ndugamano ino. Sisi hatuna pesa. Tumewagawia kulingana na ile ambaye iko. Nataka niwaulize governors na senators na wabunge tuketi chini pamoja na tutafute suluhu hiyo, kwa sababu ni ya muhimu, ndio tuweze kutekeleza wajibu wetu wa kuwahudumia wa Kenya. Bunge ya bururi ihitukitie kaunti iheo ciringi bilioni 316, no magavana ni mareganite nacio makiuga mbeca ici ni nini na nginyagia magatwara cira igoti-ini itugiru. So our position is that if we have to provide the services that we are supposed to provide as counties, 335 will be a comfortable figure. Thutha wa thirikari nene kuonania ndiraguagua hari murugamo wayo, magavana ni mehitite kuhugukira mubango wa gwitia kura ya mawoni uria mareta ugatuzi initiative niguo kuhinyiriria kaunti ciongererwo mbeca. Now we have decided that as Council of Governors we shall have the Ugatuzi initiative, and soon we will be rolling out our program on this initiative. Ona thutha wa mwerekera wa igoti itugiru wa kwendekithia miario mbere ya mathikiririe cira wa magavana, bunge ciere ni hitukitie kuhe kaunti ciringi bilioni 316 riri cikaro cia cira uyu citanyitwo gucokereria wa gatatu kiumia-ini twerekeire. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.